marlas ni roha marulupulup di julu ni debatado yang go aka partigor. Say marasonangan manasida di bagasan las ni roha. Ikon marulupulup ama. Mauliate madiho ale Tuhan. Ina. Mertua mahalak ia di bagasan hakubuannya, ia rohana sudah di bagasan manis segala nasibnya. Mauliate madiho ale Tuhan. Mauliate madiho. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabisuk kami. Martangiang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na mauliutus pasahatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajon mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok kita ditangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajau. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Doho tolongi rohani debata ama. Doho parsaoran ni todi parbadiama. Nama dongani hita osudena. Amin.